Dobrodošli u avanturu. Najveća i jedna od najstarijih tvrđava kod nas, Petrovaradinska tvrđava, ovenčana slavom u velikim ratovima, a ujedno i velikim misterijama koje ni do danas nisu razjašnjene. Ovoga puta ćemo i bukvalno zaroniti u te tajne. 2 mm u sve kompletno izračeno. Idi sad u šveku, prati njega kada on ide. Dobro, to samo plaši. Ne, ono je. Nazad. 20 metara. Evo je odlutala, samo odlutala je odlutala. Vuci ga skroz! Idi, ajde! Petrovaradinska tvrđava. Neosvojivi bastion čija je gradnja počela 1692. godine na prostoru gde postoje tragovi da su ovde bila naselja još iz praistorije. Građen je skoro čitav vek do 1780. godine. Brojne legende i misterije vijaju kroz njene podzemne odaje i tunele koji se na 7 nivoa protežu kroz čak 20 km dužine. Naš cilj je najnepristupačniji deo tog lavirinta, što iziskuje posebnu pažnju, detaljne analize i dogovore. Ako je za utehu, taj deo se proteže samo 16 km i zove se Hornwerk. No, naš vodič je Veljko Miljković, koji već 60 godina istražuje ovaj jedinstveni lokalitet, a sačinio je najobimniju studiju objavljenu u nekoliko knjiga, pa splet podzemnih galerija i hodnika poznaje bolje od svog džepa. Naš cilj je doći do bunara Jozefa II. U narodu nazvanog Kajzer bunar i vidjeti u kom je stanju, pa zaroniti u njega. U toku izviđanja terena upoznajemo se sa istorijom i delovima fantastične arhitekture ondašnjih graditelja. Podzemni hodnici su na izgled haotično isprepleteni, ispresecani raskrsnicama pod raznim uglovima, raznovrsnim nišama i čudnovato raspoređenim odajama, pa bi neupućen čovjek mogao lako da zaluta. Sistem naravno postoji i veoma je jednostavan. Centralni hodnik je najprostraniji i najviši. Nalazi se na površinskom nivou, a bočni i niži nivoji su manjih dimenzija. Na većim raskrsnicama su prostrane prostorije sa puškarnicama za odbranu i borbu unutar lavirinta. Duž hodnika sa obe strane nalaze se niše sa višestrukom namenom. Od toga da su mogle poslužiti kao skladišni prostor za municiju i kao začetak kopanja bočnih kanala u slučaju potrebe, pa do pravljenja minskih polja za zarušavanje prolaza. Prave niše za minska polja ukopane su duboko ispod kanala, gde su se skladištila burad sa barutom. Nije teško zamisliti strah i zabunu potencijalnog napadača pri pomisli da se kreće pod zemljom kroz 20 km dug lavirint, a na svaka 3-4 koraka čeka ga lažna ili prava bomba, puškarnica ili zatrpavanje tunela. Ambijent je tim strašniji kada pomislite da u ono vreme nije bilo ovako jakih lampi za osvetljavanje ovog prostora, već se taj prostor osvetljavao bakljama. Čak i uz pomoć ovako jakog svetla teško se snalazimo u svim tim tunelima. Zahvaljujući promaji, sistem hodnika ima ventilaciju, ali su je graditelji pojačali posebnim uskim ventilacionim hodnicima. Naročito u gornjem, centralnom tunelu na površini, gde se ventilacija nalazi iznad svake puškarnice, jer se očekivalo da će tu biti najviše dejstava, a time i opasnog barutnog dima. Privremeno napuštamo lavirint i spremamo opremu potrebnu za poduhvat. Prate nas pahulje poslednjeg snega, dok ponovo zakoračujemo u objekat koji nikada nije osvojen vojnim napadom. Svima je očito bilo jasno da ne vredi ni pokušavati osvajanje lavirinta sa 12.000 puškarnica i prostorom za smeštaj 30.000 ljudi. Kad je 1780. godine najvećim delom tvrđava bila završena, prostirala se na čitavih 112 hektara.
a i danas je druga po veličini tvrđava posle Verdena. Prostor na kome se tvrđava nalazi oduvek je imao strateški značaj. Zapamtio je brojne vojske i osvajače od praistorije preko Kelta i Rimljana do Tatara i Turaka Osmanlija, sve dok pod vlašću Austro-Ugara 1692. godine nije počela izgradnja ovog utvrđenja. Tvrđava je građena po idejnom rešenju francuskog arhitekte markiza Sebastijana Bovana, čije je tajne planove navodno u Beč doneo Eugen Savojski, kako bi se osvetio francuskom kralju Luju XIV, što je odbio njegovu molbu da služi u francuskoj vojsci. 10 godina kasnije, utvrđenje dobija prvu stalnu posadu koju sačinjavaju čete mađarskih husara i odred srpskih hajduka. Kasnije, tokom vekova, vojni značaj tvrđave postepeno opada, da bi krajem 19. i početkom 20. veka postala jedna od najvećih kazamata Austro-Ugarske kraljevine. Kroz tamnice i kasarne Petrovaradinske tvrđave kao robijaši ili čuvari prošle su brojne čuvene istorijske ličnosti. Od vožda Karađorđa, Vase Pelagića, Jaše Tomića i hrvatskog pisca Antuna Gustava Matoša, pa do mladog austro-ugarskog kaplara Josipa Broza. Dok nam brojna oprema otežava kretanje, spuštamo se sve užim hodnicima ka najnižem nivou gde se nalazi drugi ratni bunar. Zastajemo povremeno i raščišćavamo put, jer je veliki deo tunela zakrčen ciglama koje su se obrušile iz okolnih niša. Bile su samo privremeno naslagane bez maltera, verovatno da bi se po potrebi brzo nastavilo kopanje za minska polja ili slično. Uskoro stižemo do najnižeg dela, koji je 80. godina, nažalost, potopljen vodom iz neke naprosle vodovodne cevi, što i danas uništava ovaj jedinstveni istorijski spomenik. Pripremanje opreme i opremanje ronilaca traje neuobičajeno dugo zbog uskog prostora. U ovom hodniku je nemoguće mimoići se, sem ako jedan od prolaznika ne uđe u nišu. Te niše, na čijoj se zemlji vide tragovi od pre par vekova, ali i skorašnji, služe i nama za ostave kao u nekadašnja vremena. A one kad te bude snimio kako dolaziš do ivice i polaziš kao do... Tragovika je nekada kopano, a ovo si sad novi, neko je nešto pokušao da kopa i evo dole, a dole izbire voda. Montiranje i sklapanje brojne opreme polako privodimo kraju. Spremljena je podvodna rasveta i kućište za snimanje. Pred sam ulazak u vodu, poslednja provjera kompletne opreme, da li je sve na svom mestu i da li je sve u funkciji. Ponekad je ta provjera vrlo specifična zbog materijalnih uslova u kojima radimo. Zbog uskog prostora, plan zarona i ronjenja je specifičan. Ne znamo kakva je situacija tamo iza ćoška pod vodom. Ne znamo ni nivo do koga je potopljen bunar na kraju hodnika. Ronioci koji ulaze u taj deo tvrđave će to utvrditi na licu mesta. Uputili su se ka manjem od 2 ratna bunara u tvrđavi, a taj bunar je dobio naziv po caru Josifu II. Ono što znamo iz istraživanja pre 80. godina, to je da je prečnika 2 metra i dubine oko 39 metara. Po odvotavanju užeta koje služi kao arijanina nit, pratimo kretanje ronilaca ispred nas u vodi.
Uprkos šutu, raznovrsnom kršu i prašini, vidljivost je dosta dobra, ali se mulj podiže pri svakom pokretu ronilaca. Tunel je delom potpuno potopljen, a ubrzo iz tame hodnika izranja ozidani zid bunara, ceo potopljen vodom koja preliva ivicu ograde. To omogućava roniocima da lakše zavire u unutrašnjost bunara. Prvi put do sada zavirujemo u tragove istorije od pre 2 do 3 veka. Uprkos uskom prostoru oko bunara i još užem u bunaru, ronioci prećutno donose odluku da pokušaju prelaz preko ivice ograde i zarone u sam bunar. Na izgled jednostavan manevar, ali sa svom opremom i bocama na sebi potrebno je puno snage i čak 10 minuta da bi se ta prepreka savladala. Uz to nosite još i kameru sa kućištem za podvodno snimanje. Unutra ima mesta samo za jednoga. U povratku će pritom trebati još više napora i veštine da se okrene u prostoru od samo 2 metra prečnika. No uspjeli su i pred nama se otvorila unutrašnjost bunara. Na dnu je mnogo šuta i drugog raznovrsnog materijala što je znatno smanjilo prvobitnu dubinu od 39 metara. Bio je ovo donekle istorijski trenutak koji su ronioci, naši prijatelji Dejan Stojlović i Slavoljub Jovanović simbolično proslavili na izlasku iz bunara, beležeći to kamerom oslonjenom na zid. U već zamućenoj vodi svaki pokret dodatno podiže mulj. U povratku rone gotovo na slepo, prateći samo Arijaninu nit koja ih vodi na suvo. Po trzajima te niti znamo da se vraćaju. Posao smo obavili i na svetlo dana izneli jedinstvene snimke i najsvežije podatke o nebrigom potopljenoj istorijskoj retkosti. Nadamo se da će to bar malo doprineti da na bolje promenimo svoj odnos prema istorijskoj baštini. Najveći deo posla smo završili samim izranjenjem ronilaca, ali pred nama je još uskog prostora i dosta nošenja opreme u takvim uslovima. No, do nekih novih istorijskih zaranjenja i avantura, doviđenja. Žestoki momci, velikog srca, i kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca. Gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi i još godina 100, da je pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas.